А то, что мы провозили в Беларуси, менты и КДБ, они доведывались постфактум. Пытались нават тараніць там наших хлопців машинами. Что ты, кто по жизни, якое погоняло, треба йти іншим шляхом, як говорил Владимир Ильич Ленин. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы размаўляем з намеснікам камандзіра палка Каліноўскага Вадзімам Кабанчуком. Вадзім, вітаю. Добрый день. Ваш бацька вайсковец. У свой час вас нават вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы ў школе. Як вы ўвогуле захапіліся ідэямі беларушчыны? Як не дзіўна, пра бел-чырвона-белы сцяг я пачуў ад настаўніцы гісторыі ўжо палітэхнічнай акадэміі. Яна была расейкай па нацыянальнасці. І меня так зацепило вот это выражение «бел-чырвона-белы». Отсюда у меня и почалось мою цікавість гісторыі наогул беларушчынай. Потом стал уже куплять газеты белорусскомовные, ехал покуль в электричке из Менска до Бобруйского, я их там... Что вы читали? Читал. Ну, тогда была и «Свобода» белорусскомовная, нашу Ниву куплял. Як вы трапілі ў «Малады фронт»? «Малады фронт» я трапіў, калі стал удзельнічаць в мітынгах с 96-го году, уже не пропускал ніводнага. І там удзельнічаў в некаторых стычках, яны там вельмі часта адбывались тады. Я зразумеў, каб змагацца з гэтай сістэмай, трэба будаваць сваю сістэму. Для гэтага патрэбна арганізацыя. Ну і я пашоў в арганізацыю, якая існавала, і мне па духу было блізка на той час. Чым вы там займаліся? Можете прыгадаць нейкія акцыі? Мы вошли в спартовую комиссию «Молодого фронта». И, в принципе, мы там тренировали в зале. Ну, в основном все, что связано было с летниками, спортом. Потом вот у нас был выезд на Украину в 97-м году. Мы провели, не памятаю, дзён 20, напевно, на Галичине. Ну, это, конечно, потом вельми серьезно повпливало мой лёс. Яким чынам? Таким чином, что я познакомился в 97-м году с Дмитром Ярошем. Это его организация проводила тогда этот летник. И потом нас там уже лёс звёл трошки поздней, праз некалькі гадоў. По моему запрошению Дмитро Ярош приезжал в Беларусь несколько разов. Он у нас там гостевал. У нас были разные планы, разные супольные деяния, в основном в Украине. И мы приезжали потом еще к ним на вышкол, присылали хлопцев. Это когда мы уже стали денежить, как своя организация «Край» молодёвая. И яны нам дали шмат што в плане организации, як будовать систему падрыхтоўкі моладзі, наогул такі заряд патрыятызму. И что самое галоўнае, яны з тых часоў рыхтавалі з вайной з Москвой. Яны казалі: хлопцы, будзе вайна. Мы до гэтага рыхтуемся. Расскажите про гэтую спартова-патрыятычную организацию «Край». Якая была яе мэта? Мэта была такая, что мы разумели уже на той час, что гэты режим не паваліць мирными демонстрациями. Но, безумоўна, мы на той час, конечно, не могли уявить, что оно дойдзе уже до такого фактично адчыненага тоталитаризма. Мы больше рыхтавали к такому, напэўна, варианту Майдана украинского. И шмат што хлопцев перенялі у украінцаў в плане там, як яны проводили свои уличные акции, як яны, например, могли трымаць групповой бой. Ну, бой в сенсе супрацьстаяння там с полицейскими, с Беркутом. Ну и мы некалькі раз такое принцип применили в Беларуси. Самый, напэўна, яскравый вариант это был 99-й год, Городня, когда там 40 человек наших нормально там устроили. Ну, не то, что устроили, мы-то шли мирно по Городне. Просто, что товарищи милиционеры, они были, мягко кажучи, сдивлены появлением колонны в центре Гродно под червоно-белыми стягами, и люди идут в камуфляже, полностью в берцах. И тогда была такая история, что они спочатку собрали патрули, пытались нават тараніць там наших хлопцев машинами, бобиками своими, им там поразбивали тогда эти фары, там машины трохи побили. Потом уже там, коли их собралось вельми шмат, атрымалось, что наши стоит в коле, 40 человек, вокруг наших ментов, человек 150-200 в коле. И третье коло это народ, який на все это глядить. Шкода, на той час у нас не было видеокамеры. Это было бы видовище. Ну, в Беларуси такого не было. И они смогли разогнать, только коли газом залили, все, там уже физично немагчыма было дыхать. Затрымали из наших человек 14.
Ось, як ви думаєте, саме велике покарання, яке було? Сутки? А скільки? 15? 4 суток двоим, остатнім по двое. Причем ментов там, ну, супротив был нормальный. Некоторым поломали руки, челюсти поубивали. А ви можете згадати, що тоді відбувалося? Чому люди вийшли на Отбывалось, вулицю? москали повинны были приехать со своим псевдопарламентом союзного государства в Городню, проводить сход, сходняк. Ну и мы вирішили сумістити проходку по Городні, як попереджальну акцію, і це якраз ще совпало з Чорнобильським шляхом. Це, здається, було чи 25 красовика, чи 26-го. Ось. Ну і після нашої акції, як нам сказали потім вже із комітету, прийшли зв'язки, вони ходили і шепотом один одному там говорили. Типа, чув, що там в Городні вчора було. Вони прохлопали створення організації, вони прохлопали проведення цієї акції. Ну і, в принципі, то, что мы проводили в Беларуси, менты и КДБ, они доведывались постфактум. Потому что, можливо, серед нас і були, може бути, які-небудь агенти, але тоді ж не було ще мобільних телефонів, пейджери були тоді не дуже розповсюджені. А про все проведення, то, що ми робили, ведало там лічені одинки людей, тому що всі йшли разом з хлопцями. І нам довіряли, і тому якби не було утечки. Вони постфактум доведывали, что мы там робили. Скільки було сябрів у краї? У нас были во всех областных городах суполки, и в шматликих были и в районных. Але народ постоянно менялся. У нас навіть не было такого сябровства сталого. То есть у нас не было из-за конспирации ни посвящений, ни никаких значков, ни и так далее. Спочатку мы, конечно, навіть написали документы на регистрацию этой организации. Это был в 98 году. Подали ее, хотели зарегистрировать как типа спортово-молодежную организацию. А потом думаем, а нафига мы это робим? Ну, как бы, мы особо таки не збирались эти лукашистские законы виконувати. Тому що вони почали ужесточатися там з кожним годом. А потім уже нам прийшло з Мін'юста лист. Ну, подайте, коли ласка, ваші списки на реєстрацію. Ну, да, зараз вам подадим. Я чула від некоторых белорусских націоналістів тогочасних, що вашу організацію лічили під контролем КДБ. Як ви думаєте, що дало такі підстави людям? Ну, це, ведаєте, любая організація, яка живе по принципам конспірації, ну, і уживає елементи конспірації, вокруг її завжди які є такі, ну, думки таємничі, эти. Ну, и плюс у нас еще таки собрался народ с характером. Ну, у нас, мы незвичайних збирали хлопців і дівчат, якби, система вишколів була доволі така серйозна, ну, жорстка, там, наприклад, займалися рукопашним боєм, ну, групповое ведение такое вуличных боев, ну, драк, не боев, а драк, потому что, ну, без уживання, конечно, огнепальної зброї. Ось. Але учились, в принципі, такої військової трохи тактики. А ви зараз підтримуєте стосунки з кимсь з тих краєвців? Ну, з кимсь підтримую, да, з кимсь вельми давно вже не бачуся, і навіть про льос некоторих не ведаю. Я ведаю, ну, я чула про те, що коли ви їздили по Городенщині і розмовляли там з людьми ще у часи краю, шукали там щось для будування таких партизанських лагерів. Можете розказати увогуле, як ви у той час будували некую таку партизанську інфраструктуру в Білорусі? Тому що сьогодні, звісно, це просто немагчыма собі навіть уявити. Ну, мы будовали просто полосы перешкод. Для того, чтобы полосы перешкод и таборы, где проводили летники. Ну, звычайно выбирали какие-то гущар, и там уже там, ну, там за день, за два мы, в принципе, робили эту полосу перешкод, проводили летник один, пару раз бывало, и потом меняли место. Ну, часом у нас там лесники знаходили, ну, якби такі... Здавали вас? Ні разу не було, щоб вони здавали, тому що вони такі, звичайно, під ураженням заходили, тому що, ну, там з ними коректно розмовляли, просто тлумачили, що просто займаємося спортом, нічого поганого не робимо. Чому вона розпалася? А фактично із-за того, що у нас вже не було можливості підтримувати організацію на нелегальному становищі. Для цього треба сродки, машини, хати знімати там, і так далі. Після того, як вибори пройшли 2001 року, після фактично цих виборів, ми так інтенсивно знизили
дзейнасці, і я тады з'ехаў на эміграцыю ў Бельгію, і яшчэ са мной паехала некалькі хлопцаў. У нас былі спадзяванні, што мы зможам неяк акумулировать диаспорные сродки на борьбу в Беларуси. Съезд провели в Антверпені тады, беларускай диаспоры. Ну, то, що зараз Прокоп'єв пропонує? Ну, може бути, там, ну, трохи були такі романтики, наивные. Не отрималося? Оказалось, не, вы что, для диаспорных белорусов оказалось, охверовать 5 евро, это нечто было запредельное. Я памятаю, там в Антверпені этих белорусов было, особливо солігорських, там наполнено человек по 100 солігорських. А чему так? Ну, тому що там приїхало некалькі, потім документи продавались, яны все були, зрозуміло, не політичні, це були економічні, якби, ці утікачі, і косили під політику. Просто купляли документи у когось там солігорських, этих а-ля демократичних сил, і під цим, якби, соусом їхали на еміграцію. Ну, що ти з цього білоруса там, які 5 євро на боротьбу? Вони не розуміли, що це таке. Вони отримували в Антверпені, в Бельгії соціал, їхали, жили в Білорусі, там некоторые раз в месяц приезжали в Бельгию, отримал социал, там 600 евро, поехал жить в Беларусь. Некоторые себе Дольче Віта уже зробили там тоді, в 90-е, в 2000-е годы. Ви вже згадали Володарку. У 97-му годі ви трапили у СІЗА і стали, може бути, у ліку перших політв'язнів у Білорусі. Можете розказати, чому вас тоді арештували? Ну, я удельничал во всех митингах с 96-го года. И там были потасовки вельми часто. Я в нескольких из этих потасовок поудельничал. Я еще памятаю, тогда прихожу до хаты, до старейшного брата. Он каже, я тебя только что по телебачению бачил. А там тогда, коли отбывало шестя, ехало так званых там 1-2 бобика. Высовывался мент с камерой с люка и сдымал всех. Там камеры тогда были вельми редкая з'ява, фоткали в основном на фотоаппарат. Ну и меня там засняли на этой камеры и на фото. Потом уже показывали, мне уже, коли следство шло. Можете розказати трошки більше про те, як ви тоді сиділи? Що були за умови? Хто був з вами побач у камерах? Ну, тоді вельми мало було політв'язнів. Тоді со мною супала сиділи хлопці з Молодого фронту, ще Шидловський і Лобкович. І вони сиділи спочатку в Жодіна, потім їх на Володарку перевели. И мы уже стали тогда переписываться, ну, про тюремную почту. Ну, я сидел, как все вязни, нас там в этой огульной камере напихали, здається, номер 102, старый корпус Володарки. Для меня ніяк оно хутко прошло, эти полгода на Володарке, потому что я занимался перегонком тюремной почты. Ну, на жаргоне блатным этим, коневой. Короче, коней гонял. Ось. Як це виглядало? Ну, цікава технологія. Там камера була оборонена такими а-ля жалюзями, тільки які стояли перпендикулярно в окну, і їх розгибали. І в эту дірку все, що пролазило, там книги, шведри, цигарки, там, ну, какие-то яблоки, фрукты, робився причал, это несколько деревянных дошек, связанных поміж собой, обструганих, связанных поміж собой в приладу, яка, ну, где-то метр отрымливалась. Этот причал потребен был для того, как обиходити ресницы, так звані. Ресницы – это такі, як кшталту розчоски, які спеціально зроблено було тюремною адміністрацією, щоб обривати цих коней і щоб застривали всі грузи. З допомогою причала ми висовувались далі, ніж була ця ресниця. И все, там маяками перестукивались налево, направо и вниз. Так как у нас камера была самая высокая, 4-й поверх, над нами уже нікого не было. То есть я працював в 3 боки. Як зараз пам'ятаю ці маяки. 2 по 3, 1, это вниз маяк, пробивал ногой. Коли надо было влево, пробивал левой рукой. Коли треба вправо, пробивал правой рукой. Там и свои маяки были так само. А чому вам досталася така громадська нагрузка? А там вони поглядели, ну, по-перше, я молодий був, потім поглядели, що, ну, как бы, напевно, реакція добра. Ну, і там треба було, як це сказати, не боятися адміністрацію, цим займатися. Тому що в кожній камері сиділи стукачі, і вони здавали кому, хто що в камері робить, і вони ведали, ну, хто там за що відказував. Ну, просто ці причали ховались, ну, перед кожною працей він розбирався, ці нитки сматувались, це все зв'язувалось уже, коли ніч наступала, вечір.
Это тільки праця йшла вночі. Ось. Ну, і, мабуть, так. А чому ви не боялися адміністрації? Там політичні, ясно, що можуть і катувати, і здекуватися. Ну, на той час такого не було, як зараз відбувається. Якби ми всі більш-менш сиділи на агульних умовах, і там над хлопцями трохи, які в Жодіна були, над ими трохи там психологічний тиск. Там, ну, кшталту там могли програти, там, внимание на етапі БНФовці, там, ну, типу такого. А так, ну, коли нас там били, то били всіх, там, не то, що мене одного. Ну, за неподпорядкование, там, на продол выводили, там, всех, там, по несколько разов дубиной, ну, дадут, чтоб, как бы, или маски-шоу там бывало, врывались на Володарку, как порядок наводить. А як кримінальники до вас ставилися? Ввогуле розуміли, за що ви сидите? Так я одразу сказал, я коли, ну, там же в камеру заходишь, тебя сразу подтягивают так званые смотрящие. Ну, там, что ты, кто по жизни, какое погоняло, там, починается. Я им сразу сказал, за что, как бы, кто я такие. Це було у плюс чи у мінус вам? А там им было, в принципе, фиолетово, и они, аби ты себя нормально вел, поводил. Ну, и я себя там вроде как нормально поводил, они мне там навод пропонували такие, там что-то, ну, я там несколько месяцев эту тюремную почту погонял, они такие, ну что, давай там, ну, типа, решай, может, к нам там, ну, типа, а-ля блатным там становись. Кажу, не, хлопцы, дякую, не мое. І ви так само були у молоді в організації опозиційної «Зубр». Ну, Зубр, как бы я размовлял с людьми, и, в принципе, я был один из таких идейных вдохновителей по створению этого Зубра. Розкажіть про це. Ну, это было на пике того, что была организация «Отпор» в Сербии, яка вельми великий внесок вклала в то, чтобы свалить режим Милошевича. И Зубр шмат в чем робился по кальке этой организации «Отпор». І я казав, що нам треба створити таке молодіжне крило, активне, з новими технологіями. Тоді з'явились перші мобільні телефони. І ось налепки, телефони, надписи на асфальті. Це перше, що робили, це краєвці. Потім там поподключали нових людей. Врешті-решт запустили некую моду по Білорусі. Діти вже стали некими мілками, цеглой малювати Зубр по всей Беларуси. Ну, може, навіть не розуміючи, що це таке. Ну, вся Білорусь була замальована зубром, наклейками. Тоді ще не було загаду цим комунальникам здирати ці налепки. Вони, до речі, вельми погано здирались. У чому була мета? Яка була задача основна? Свалити Луку на виборах 2001 року. Молоддю. Не тільки молоддю, ну, молодь як авангард. Гэтых подзей повинен был. Ну, мы тогда были такими летутенниками. Мне наогул здавалось, что режим там вот еще полгоды, вот еще несколько месяцев, и все свалится. Мне тогда здавалось, все так видовочно для белорусов, но як это колгасник может керовать краиной. Мы когда учились в политехе, и он пришел до улады, мы его глядели как этого Петросяна, ну, как смехопанораму. Он еще там в смешных пиджаках, там со смешными этими начесами своими там был, и, ну, я просто не мог усвідомити, що як такий чоловік може керувати країною. Ну, неужели це не бачно всім? Чому не отрималося? Так це воля білоруського народу. Це я вже пізніше зрозумів. Ну, це, видаєте, ну, це дух, це совєтського білоруса, комунізму, який просто ще не вийшов з Білорусі до сих пор. І це реінкарнація совка в такому горшому уявленні. И он же пообещал им на выборах 1994 года, что он вернет все взад. Кошты, заводы, пароходы, вклады, хлеб не будет дорожать и так далее. Ну и советские белорусы в это поверили. Несколько еще акций поспеховых Зубр провел, и такая ведомость стала по всей Беларуси. Яка була саме гучна акція? В парке Горького, и потом мне прошли по проспекту таким натовпом огромным этим зубровцы. И причем по пустому, там повинен был ехать Лука, и машины спынили рух, и тут выходит Зубр и идет по пустому проспекту просто днем. И не спынил ни один мент, там дошли вроде до площади Незалежности. От Якуба Колоса, я уже не помню, чи Академії наук шли. Який слід край і Зубр покинули після себе? А, до речі, у нас в полку зараз є хлопці, які кажуть, ой, я в Зубрі був.
Нават некаторыя там, кажуць, былі на краёўскіх вышкалах, но я іх уже не памятаю. Змянілись все вельмі моцна. Уже 20 з нечым гадоў прашло. У краі вы выдавалі брашуру, чаму кожны беларус абавязаны быць нацыяналістам. Можете сказаць зараз, чаму? Ну, тому что мы любим Беларусь, мы бережем свое, нам не трэба чужого. Национализм это ж во всем свете, это нормальная політичная з'ява, это нормальное слово. Это ж коммуняки выкарыстоўвалі слово национализм только с приставкой «интер». Вот что робили воины-интернационалисты в Афганистане? А убивали чужой народ. А националисты, они боронят свою країну. Я і зараз застаю з консервативних таких правих поглядів. Ну, правих, не то, що зараз ці нові праві в Європі. Я, по сьогоднішніх на повних мерках я просто консерватор. Я християнин, я за нормальні сімейні коштовності, я за національну державу, національних своїх межах, которые, зразумело, можуть жити любые національності, любые віровизнання. Але белоруси, як титульна нація, мають право на свою мову, на свою культуру, на свою історію. Вы ў канцы 90-х таксама займаліся таемным расследаваннем смерцяў вядомых беларускіх палітыкаў, Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, і нават заяўлялі пра тое, што знайшлі месца, дзе схаваная пад зямлёй машына Красоўскага. Можете ўвогуле расказаць больш пра тое расследаванне, таму што 25 гадоў мінула. Ясна, што ўжо многія забылі і гэту гісторыю, і гэтыя прозвішчы. В 2000 годзе мы вышли на след, а в 2001 там за некалькі месяцаў до этих так званых выбораў Лукашэнкі летом мы знайшлі саму машину. Там история была такая, мы установили всю группу захопа, это братва Павлюченки с так званого СОБРа. Значит, калі яны захапілі Ганчара с Красовским, яны этот джип Чироки перевезли в частку СОБРа под Бегомлем. Это была станция, метеостанция. Она находилась в лесе, километров 5-7 от Бегомля. И Павлюченко загадал бойцам вырыть Великую Ямину под выглядом, что они будовали полосу перешкод. В эту ямину скинули джип, сверху наехали БТРом, как его сплюснули, чтобы он меньше был по размерам, и засыпали. Поклали бервино сверху, и кожную ранку там проводилась руханка, бегали солдаты праз эту ямину. Ці были там целые Ганчара с Красовским, мы не ведаем, потому что мы только знайшли машину, отбили ее контур металлошукальником под землей. А вы перакананы, што гэта была машына? Гэта не могла быць іншая груда металлу? Это дакладна была машина? Глядите, то, что мы информацию, чему мы там ее наогул шукали, супало все. И мы же еще прокопали там 2 шурфа, 2 ямки, и где-то там на глубине 1,20 м перлась рыдлевка в металл. Что в лесе, в яме может лежать квадратная, которая отбивает контуры джипа, тем больше, я скажу, у нас же были докладные дадзены, где это шукать. И у нас был такой план. Мы зараз вертаемся в Менск, собираем правооборонцев, журналистов и привозим их на это место. И перед ими раскапываем машину. Мы же там все заровняли, все тихенько, не видать было. И коли мы, мы такие были наивные трохи люди, коли мы поразмовляли с некоторыми журналистами, так зваными правооборонцами, мы зразумели, что туда никто не поедет. Потому что некоторые нам не поверили, а некоторые сказали: не, хлопцы, мы еще жить хотим. И пошла утечка информации. Мы уже тогда поняли, что надо тогда просто давать эту информацию в прессу максимально. Мы берем интервью, робим, там один наш хлопец и один супрацовник КДБ, який, я как разумею, по службе был нашим куратором, але и он до конца не мог поверить, что это правда, то, что мы говорим. И он один выезд зробил с нами на эту полосу перешкод. Убачил это, мягко кажучи, здивился, потому что офицер был честный. Там была такая одна справа, чему еще мы вимушені були як магахучей опублікувати, это все хата, здимна хата, де заховувалися наші маск-сеті, кікімори, яких ми були в лісі, металлошукальник, там різна наша література. Її з перевіркою зайшли
менты в эту хату. Проверка была из-за того, что тогда проверяли все здымные хаты по Менску, там один криминальник забил милиционера. И тогда было вельми великое оцепление. Я даже памятаю прозвище того криминальника Девкш. А у него фоторобот это был фоторобот от стандартного хлопца с 90-х годов. То есть это такой спортовый телосклад, стриженный, лысый. И бабули, которые сидели на лавках, мы подходили под описание этого фоторобота. Ну, потому что стриженные, лысые, такие вот ходили. И бабули, видно, сдали нас ментам, что вот подозренные какие-то тут ходят. Они зашли на расслабоне, там было тогда в хате 1 или 2 наших хлопца молодых. И потому что то, что они убачили, они, ну, мягко кажучи, здивились. Там литература, наш стяг, там вот эти кикиморы, ну, это просто. Потом одно чучело с БТ надела на себе эту кикимору и интервью там давала, записывала репортаж на БТ, там до сих пор в архивах где-то есть. Там по новинах потом проходила. Ну, и этот офицер КГБ говорит: хлопцы, мне хана, потому что я вас прикрывал, я не давал всю информацию по вам в комитет, что мелся давать. І, ну, вони зараз розуміють, ми кажемо: ну давай, пропонуємо тобі варіант, ти і ще один із наших хлопців, зараз записується інтерв'ю і, в принципі, вивозимо вас із Білорусі. Ну, так і зробили, і вони вже 20 з нечим годів живуть в Європі. Это Геннадий Вугляница, правильно? Геннадий Вугляница, да, и Андрей Журнасек. А потом эту информацию, что мы знайшли машину, и все это было в том месте, подтвердил вот этот Горавский, который зараз не ведаю, где там, в Швейцарии, где он находится. Ну, это просто 20 з нечим годов. Але я правильно разумею, что калі машину пасля на место поехали выкапывать, яе там нібыта не оказалось? Не, глядите, лукашенковские спецслужбы подтвердили нашу версию. В той же год, 2001, когда мы это опубликовали, оно ж пошло по НТВ, по всех телеканалах, там тогда еще интернет не так был развитый. Лукашенко направляя в лес некую группу, не зрозуметь кого. Они были в камуфляже, опознавальных знаков ни на ком не было. Не веду, кто это был, его властная служба безпеки или кто. Из ими несколько взяли журналистов, там БТшников, РТР вроде было, так, чтобы под наглядом там что-то снимали. И следачок там бегал, молоденький такой, с течкой. Яма была великая, и они ее перекопали лопатами, зробили уражение, что яма перекопана вся. Ну, как бы, вот, глядите, мы там прокопали, машины нигде нема. Они взяли, у них был отбит контур машины, и они обкопали эту машину вокол, повыкидали землю, такое уражение, что яма вся перекопана. И один из журналистов камерой сзади зашел в течку этому следачку, который так вот бегал, ее тримал на руках. В течке ось, машина, червонными точками, ну там какими-то точками отмечены 2 наших шурфа, которые были прокопаны. То есть у него в течке все было. И потом наш компьютерщик это повеличил, сопоставил машину, все там целое такое расследование зробили. Вот. Так что не ускосно, напрямую они подтвердили, что все, что там лежало, все, что мы нашли, там и было. Потом, безумовно, хучей за все, они ее куда-то перевезли, но уже в який год это было, можно только здогадываться. На сьогоднішній час ее там 100% нема. А хто дав наводку вам тоді? Де шукати? Дав один бойцов СОБРа, який просто некоторые детали дав такі, которые, ну, ведать ми просто не могли. Наприклад, якого кольору був акумулятор в машині. Павлюченко заборонил своим архаровцам брать любую речь с этой машины. Но они поквапились на аккумулятор. Аккумулятор белого колера, я это запомнил. И когда я зустрелся уже с жонкой Красовского, с Ириной в Европе, я ее так запытал: а какого колера был у вас аккумулятор в машине? И она сказала мне колер. Ну, я же так докладно не мог ведать, який аккумулятор в машине Красовского. Ну, я вам скажу, что некоторых из них уже нема в живых, из этой группы захопа. Некоторые сидят в тюрьме, а некоторые еще живые. Наприклад, Павлюченко. Его справа доказана цалком, тому що санкцію на его арешт ще видавав былый генпрокурор Божелко и председатель КГБ Маскевич. То есть там железные доказательства были. Ну, вроде бы они нашли в его сейфе кассету с записью. Ну, и он как хитрый киллер, и он зробил копию себе для гарантии, потому что одну копию Лукаш проглядал с казнью.
этих всех людей, а он в сейфе тримав. Ну, уявляете, он тримає в сейфі свої частки внутрішніх військ. Это ж для его, як его крепость, тут кругом его собравцы, бригада 3214. А тут приезжает Альфа, КГБ, вскрывает сейф, ему рычаги закручивают. Все, там просто. И он колется, его одразу раскололи. Ну, в принципе, як там не расколоться, все записано. Лука потом своим заганам сказал, его выпустить. А як склаўся лёс Геннадзя Вугляніцы? И он живе в одной из европейских краін, у него все вельми добра, семья. Як вы лічыце, ці магчыма будзе ў будучыні раскрыць гэтую справу? Легко. Мы ее раскроем, изменится режим, мы ее раскроем за там 2 тыдні. Она, в принципе, раскрыта. Там просто достать гэтых гавриков, кто еще живой застался, и все, они дадут сразу показания. Як вы пазнаёміліся са сваёй жонкай? Трагичные были обставины. Лежал в Запорожском шпитале мой побратим. Мы разом удельничали в бои под Старогнатовкой в 2015 году. Тогда у нас загинуло с батальона несколько человек, и он был тяжко пораненый, а она его доглядала. Я приехал в шпиталь, и там мы познайомились. Як ви зрабілі прапанову ёй? Прапанову зробив праз некалькі месяцаў. Так хутка? Так, ну, глядзіце, афіцыйна мы ажаніліся праз года 1,5, напэўна. Ну, як бы ўжо сталі сустракацца праз некалькі месяцаў. Яна зараз таксама з вамі ваюе, так? Яна добраахвотніца, дапамагае, валанцёр, так? Так, яна не валанцёр, яна вайсковаслужбовец. Яна грамадзянска ўкраіны, і таму як мабілізавана, напэўна. Ну, яна пашла сама служыць, але зараз она баец ЗСУ нашай часці. Чым вы займаліся ў мірны час? Якая у вас прафесія? Чым зараблялі на жыццё? Я інжынер-механік па адукацыі, ну, як мой бацька казаў, з Вадзіма інжынер не састаяўся. Ось, ну, я не ведаю, чым я займаўся в жыцці. Падрыхтоўкай і рэалізацыяй беларускай рэвалюцыі. Усё жыццё? Все жыццё. Мяне вот, як засмактала са студэнцкіх гадоў, так і з невялічкімі перервамі. Ось, ну, там спрабаваў неяк сацыялізавацца в часы так званай адлігі. Былі перыяды роспачы, перыяды дэпрэсіі. Было неяк, думаў, што беларусам уже наканаваны такі лёс. Мне все часта прыходзілі гэтыя Моисеевая эпопея, калі он вадзіў проста рабоў 40 гадоў па пустэлі. Яны маглі дайці хаця за 2 тыдні прайсці гэты шлях. Но народ был не готовы. Вот у меня неяк все это частые образы прыходзілі беларускага народа. Хто для вас герой Беларусі? Кастусь Каліновскі. А з сучасных? Сучасных? Ну, гэта хлопцы з нашего полка. Гэта героі Беларусі сучасна. Ну, яшчэ людзі, якія зараз сядзяць в тюрмах, якія не зламаліся. Які твор павінен быць гімнам Беларусі? Твор. Можа быць пагоня. Можа быць, мы выйдзем шчыльнымі рядамі, ну там уже беларусы вырашаць. У які гістарычны час вы б хацелі жыць? Напэўна, в час залатога веку Великого княства Літоўскага. А якую гістарычную падзею хацелі б пабачыць на ўласныя вочы? Грюнвальдскую бітву. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце нам лайк. Так больш беларусаў змогуць пабачыць нашы гутаркі ток. Нагадаю, што ў нас з'явілася функцыя «Супер дзякую». Гэта значыць, што проста пад гэтым інтэрв'ю, націснуўшы адну кнопку, вы можете падзякаваць нам рублём. Дзякуй, што вы з намі. Вяртаючыся ў 2001 год, я хочу яшчэ удакладніць пра захоп палаца прафсаюзаў, таму што сёння гэта, канешне, гучыць як проста кіношная гісторыя, абсалютна немагчымая. Што гэта было і ўвогуле там, як вы да гэтых дзвярэй падышлі, як вас падпусцілі, што значыць захапіць палац, ну як бы. Да, уяўляеце, былі такія рэчы, которые, да, зараз цяжка уявіць. Выбарная ноч, зразумела, заклікалі людзей на чарговую плошчу, прыйшло некалькі тысяч чалавек. Ну и мы, краёўцы, Костяк и Зубр, вырашылі, што мы зараз захоплюем гэты палац прафсаюзаў, потому что, нагадаю, был адзіны кандидат Ганчарик. Гэта был на той час кіраўнік прафсаюзаў. Фактычна палац был яго. Но палац был зачынены, там стояли гаврики с какими-то дубинками шипованными.
Там, ну, что-то там, какие-то знаки показывали нам, типа погрожали, ну, там, про шкляные двери. Вот. Ну, и мы подошли к кому-то там с этой гончариковской свиты и запытали, вы хотите туда зайти, в этот палац? Ну, там что-то перемовы были некоторый час, ну да, хотим зайти. Ну и все, и мы подошли к дверям, я выбил шкло дверей, за мной влетели краевцы спочатку. Эта Ахова быстро ретировалась в какой-то там подвал, там казино было, если что. Керовник Аховы там был лось такие 2 с чем-то метров. Ну там наше, ну короче, некоторое физичное воздействие на его произвели. Оказывается, это был муж этой Лики Елинской был, такая спевачка у нас была. Она зараз Анжелика Агурбаш. Ось. І все, і ми зайшли в цей палац, потім за нами зайшов народ, весь остатній. Ми сказали, що ми зараз будуємо барикади, ми будемо тут тримати цей будинок, тому що нам обіцяли на ранок многотисячний мітинг на Костричинській площі, були спинені заводи, профсоюзи, 4 мільйони чоловік тоді состояло профсоюза гончариків, вийдуть нам на допомогу і режиму капець. Ну і ми, як заряджені молодьони, думаємо, ну все, революція нарешті почалась. Не наступив ранок, як нас просили тройчі покинути цей палац. Хто би ви думали? Команда Гончарика. Ось, і тоді я пам'ятаю, Миколай Халезин ще каже, хлопці, точно біблійська історія. Тройчі отречешся від мене, поки ще не пропоє петух. Перший. Ну ми зрозуміли, ми його не покинули, ми до раниці там пробили. Утримали ці барикади, з нами там чоловік, напевно, 300-400 переночило, зубровців в основному, зубр і крайовці. І ранком стали розходитися. Нас випустили всіх, нікого не затримали. Тоді я не мог це зрозуміти, я зрозумів пізніше. Чому нас не затримали? Тому що на той момент вони ведали, що ми вже будемо проходити фігурантами розкопок в Бігомлі, от цієї могили. І коли б нас посадили, ми б стали давати показання. А хто б їх став записувати? Може бути, ніхто б не став записувати? А звичайні менти, ну, їх би записували, вони б вимушені були документувати, тому що ми б їм розповідали склад злочинства, а вони вимушені б це в протоколі документувати. Я думаю, вони зважили все за і супроть і вирішили просто не вв'язуватися в це. Бо тоді, на той момент, мені було це незрозуміло ще. Ну, не ведаю, можливо, просто Лука вирішив відносно тихо зам'яти ту свою так звану справу з виборами. Тоді я, до речі, вельми хутко здарилась от це ж 11 вересня, коли літаки влетіли в Хмарочоси, в Нью-Йорку. А у нього вибори 9-го, да, і через 2 дня от ці літаки. Ось. Ну, я-то розумів, що після того, як ми зробили це розслідування, що нам треба залечь на дно в Брюгге. Я і в Бельгію поїхав. Чому ви вирішили повернутися з Бельгії назад у Білорусь? На чергову революцію. Як ви це робили? 2006 року. Ви справді переплили Дніпро? Да, переплив Дніпр. Навіщо? Чому їх було? А у меня не было белорусского паспорта. Я въехал в Украину по Женевскому паспорту, склал, отдал хлопцам с организации Яроша. До речі, паспорт пролежал до 2014 года. Мне его отдали в 2014 году. Новенький, бельгийский. Но это не паспорт, это документы беженца по Женевской конвенции 1951 года. Там была тоже киношная история, когда меня черниговские хлопцы вывезли на межу, а стоя у боку меня сустракали наши уже хлопцы, краевцы, и мы вызначили ориентир. Я повинен был выйти на камень, валун, где переправлялся какой-то партизанский отдел в часы Другой Сусветной войны, и там памятный знак с белорусского бока, як ориентир. Здається, Ковпак там переправлявся. Ну, днем я его еще бачил, но коли надышоў час мне переправляться, гэта штосьці было, калі вы глядзелі фільм «Уладар перстёнак», вот Мордор, як описывается. Короче, все небо заволокло какими-то хмарами, сзади меня бьют маланки, и пошел щільный дождь. И я по-перше, не вышел на ориентир этот, потому что я первый раз в житті зустрілся з такою з'явою, що лоза, яка росла по берегу Дніпра, она была такой щільності, як джунглі в Камбоджі. І я не то, що не мог роздвинути ці кусти, немагчыма було праз їх ісці. Я знайшов нору, до речі, знову-таки паралелі з цим Уладаром Пістьонок, як нора хобітів.
Она такая была круглая. Я стал на четвереньки и пополз по этой норе. Она шла вздолж Днепра. Нора была проделана в лозе дикими кабанами. Это был их ход. Ну, я ж кабанчук, ну, думаю, ладно. І ми, коли зараз сутикаємося з ними, ми вже там не розмінемося. Ну, я розумів. Ну, я розумію, що я полз, там молився, щоб виползти. Метров 200, напевно, прополз на карачках. Уже где-то вылез, стемнело, я уже сгубил этот ориентир. Ну и что-то переоценил свои махчимости. Я в Днепр зашел в одежде, в кроссовках и так поплыл. И, дякую Богу, мне трапился выспочка где-то посередине Днепра. Я вылез на эту выспу еле, уже снял кроссовки. Так, и далее отдышался и поплыл уже без кроссовок. Меня вельми моцно снесла плынь великая, і я не бачу другого берега. Я кудись пливу, не можу зрозуміти, може я пливу вдоль Дніпра. Божим судом я виполз на тот берег зовсім без сил. А чому я в одежде поплив? Тому що я думав, ну я зараз бодренько перепливу Дніпр і одразу побігу. Ну, щоб там не гублять час. Бодро перепливу Так, бодро. Ну і я виполз на карачках, там еле отдышался, я еле тоді доплив. Там, до речі, передо мною пройшов просто поміжний катер білоруський, і вони світили прожектором по берегам, а я не ведав по часу, коли вони будуть повертати назад. Я розумію, що патрулювання йде, але я не ведав цього інтервалу. Тому я одразу за катером поплив, щоб не губляти час. Ну і ось так. І потім такий... А скільки ви плили? Може, хвилин 30 чи 40. Складно сказати. Для мене це такий час розтягнутий був. Може, годину. Ну, я там трохи на виспочці ще віддишався. Я потім, коли пішов уже по білоруському берегу, ну, думаю, так, я на знак не вийшов. Думаю, треба йти в якесь ближайшее село по дорозі. Там яка-нибудь маршрутка чи автобусом, може бути, як-то виїду вже на ранок. И иду вечером, там какие-то ракеты стреляют, кого-то, короче, они там ловят километрах в 2 помежники. И это ночь. Иди насупроть меня человек по дороге, мне насустречу. И я так имитую пьяного и там, кажу, где тут самогонки можно купить? Он, самогонки тебе? И такой, до меня. Оказывается, наш хлопец с края. Просто шанс 1 к миллиону, щоб ми могли зустрітися, но я розумію, що це такий Божий провід. Просто невероятно, конечно. Так это был 2006 год, правильно? Я в 2005-му приїхав і так, якби, ну, трохи так нелегально дожив до 2006-го, як поудільничати, подрихтуватися, поудільничати в черговій революції. Я ведаю про то, что у 2014 годзе вы з'ехалі з Беларусі в Украіну і ўжо пасля ў Беларусь не вярталіся. І я хочу вас спытаць, чаму у 2020 годзе вы не вярнуліся? Потому что мне здаецца, што вы дзеля гэтага всё сваё жыццё паклалі, каб пабачыць гэты 20 год у Беларусі. Чаму вы не прыехалі? У 2020 годзе мы сидзелі на чемоданах, от беларускія добраахвотнікі. Мы просто чакалі моманта, калі народ, врэшце-рэшт, вырашыць, што гэта все па-сур'ёзнаму. Хаця бы на ўзроўні украінскага Майдана. Вось, ну, на жаль, гэта не адбылося. Там былі вот гэтыя кволыя спробы супраціву, але ну, мы ж моніторили все каналы, мы там старались писать в чатах, старались выходзіць на штаб Ціхановскай, даваць нейкія парады. Ну і мы бачылі, што агульны настрой у народа мірны. Ну, не то, что мирный, что за войну, а мирный в сенсе не то, что не супротив, а нават оборону своих, которых там выхопливают с колонн, закрывают в тюрьмы. Люди не готовы были оборонять своих. Потому что революция першая что робіць, калі это организована, яна выпускае своих героев с тюрем. Ну, калі по Менску, где натовп 300 тысяч, проходят мимо Володарки, мимо Окрестина, и ничего не робіць, ничего не будет. Ну, это было зразумело. Ну і зрозуміло, що легально в Білорусь ми заїхати не могли, а ризикувати нелегально для чого? Щоб потім на тебе почали одразу кричати провокатор. Шансів не було. Что вы думаете про Лукашенко? Лукашенко – это продукт своей эпохи, это такая реинкарнация совка, и в горшем его проявлении человек с великими комплексами, напевно, які тягнуться з його ще дитинства.
Ён не зразумеў, што яго гістарычны час прайшоў, і па яго выражэнню гэтымі сінімі пальцамі якраз і трымаецца за свой трон. І як все дыктатары ён закончыць вельмі кепска. Як вы думаеце, чаму Буданаў сказаў, што яму трэба аддаць належнае за тое, што, маўляў, дзякуючы Лукашэнка не адбылося паўторнага ўварвання ва ўкраіну? Ці мае Буданаў рацыю? Адказ ён і ёсць у вашым пытанні. Таму што не было ўварвання Беларусі ва ўкраіну. Але ці ёсць тут заслуга Лукашэнкі, як вы думаеце? Ну, ён, як там умоўны верховны галоўнакамандуючы, все-таки ён аддае апошні загад беларускай арміі. Відавочна, ён і ты загад не аддаў. Таму што, каб быў загад, беларуская армія стала бы ўваходзіць. А ў Украіне было вельмі цяжка ў 22-м годзе. І, безумоўна, ім гэты лішні фронт на поўначы был не патрэбен. Што вы думаеце пра міністра абароны Беларусі Віктара Хрэніна? Я нічого про яго не думаю, я з ім не знаёмы. Там часам бачу в соцсетках про яго пішуць, што не вельмі далёкі чалавек. Мне, дарэчы, про это казаў яго аднакашнік, які з ім вучыўся ў вайсковым вучэльні, і што такі бесхребетны генерал, які не мае свого меркавання. А пра камандуючага ўнутранымі войскамі Мікалая Карпенкова? Ну, гэта адданы рэжыму апрычнік, адэпт рускага свету, які просто, напэўна, яшчэ мае такія нейкія садысцкія схільнасці. Тыя, хто яго асабіста ведае, кажа, ну, гэта выключны такі пёс рэжыма, які, напэўна, будзе з Лукашэнкам до самого канца. Як вы ставіцеся да Віктара Бабарыкі? Неадназначна ставлюсь, таму што па-чалавечы, як бы зразумела, у яго складаны зараз лёс, і дай Бог яму прайці эти выпрабавання, але з другого боку, там, палітычна, я разумею, што гэты чалавек, хутчэй за ўсё, был інструментам на выбарах 2020 года, інструментам Москвы. А да Сергея Ціхановскага? Сергей Ціхановскі, ён прайшоў трансфармацыю, ён шоў, калі узгадаць яго заход у беларускую палітыку, як адзін з кандыдатаў пратэста, менавіта пад крылом Міколы Статкевіча. Тады Статкевіч выбрал такую тактыку, што будзе ісці некалькі кандыдатаў пратэста. Таму што стаўка Статкевіча была менавіта на выхад людзей на плошчу. Ціхановскі шоў. І ён даволі такі рэзкі хлопец, в прынцыпе, такі, можа, в нечым выкарыстоўваў метады ранняга Лукашэнкі. І то, што як ён трымаецца в тюрме, в прынцыпе, выклікае павагу. Як вы думаеце, хто быў бы найлепшым прэзідэнтам Беларусі? А я наогул супраць таго, щоб у нас быў прэзідэнт. В такіх паўнамоцтвах, якія зараз ёсць, можа быць, гэта будзе прадстаўнічая пасада. Да, любы прэм'ер-міністр павінен вырашаць. Безумоўна, я за парламенцкую сістэму кіравання краінай. Ці парламенцка-прэзідэнцкую. Хто быў бы класным прэм'ер-міністрам Беларусі? Адукаваны, прозвішча. Прафесійны беларус. Я не ведаю пакуль што прозвішча. Беларусы самі, напэўна, выберуць сабе. Ці былі вы на перадавой? Так, быў. Можете расказаць, дзе гэта было? Першы раз я потрапіў у 2014 годзе, восені. Гэта был пасёлак Пескі каля Донецкага аэрапорта. Тады я яшчэ не воеваў са зброяй, а прывёз проста валанцёрку. І там сустрэлі з Дмітром Ярашам, з кіраўніком тады уже ДУКа, добровольчого украінского корпуса. Там з ім трохи посидели, будыначки, так романтично было. Там бой за Донецкий аэропорт ідзе, там какие-то трассеры летают, а мы сидим там. Еще тады Пески были адносна цэлыя, там горить камин, и кругом хлопцы со зброей. И я так сижу, кажу, Дмитро, як гэты казак со своей дружиной. Зараз такое адчуванне. А потым уже долучился я в 2015 годзе. Так само в Песках на позициях в складе 5-го батальона добровольчего украинского корпуса. Это была моя первая ротация. Там мы пробыли месяц, я пробыл, потом было некое перемирие. Я съехал в Киев. Мы там занимались то вышкалом, то поездкой на боевые, то волонтерством. Сполучали это. И потом с разными ротациями я пробыл период АТО, агульно месяцев
под 9. Был каля Авдеевки на позиции «Зенит» месяц. Самые больше Мар'їнки мы были с 2016 по 2017 год в складе тактичной группы «Беларусь». Што вамі кіравала, калі вы далучыліся да АТО? Внести некую свою маленькую лепту в эту борьбу супраць Российской империи и, зразумела, створить свое белорусское подразделение, как потом мне что больше выросло. Ну, на той момент белорусских добраходников было вельми мало в Украине. Их больше, напевно, было на том боце, за сепаров, которые воевали. До речи, в Песках нашли, с одного сняли куртку белорусской милиции. Там ее еще наши носили. Не ведаю, як она туди потрапила, та куртка. Ну, а я ехал в Украину в 2014 году с мэтай, что это шанец на вызволение Беларуси, потому что я спрогнозовал, будет война великая, туди втягнется Беларусь в эту войну, як сателіт Росії, і вони будуть розгромлені, і врешті-решт Білорусь отримає волю, визволиться. Ось. Ну, трохи з прогнозами помилився. Війна велика почалась у 2022 році. Можете розповісти про самую значную военную операцию, якой удзельнічалі каліноўцы? Перший бой, напевно, такое бойове хрещення було на Херсонщині. Тоді просто удзельнічало шмат наших хлопців. Вони форсировали реку, той берег реки Інгулець, там замацавались на плацдармі, виконали бойову задачу. А які був самий складаний кірунок, на який накіроўвалі каліноўцаў? Напевно, Бахмут. Там наши были в Бахмуте от початку до конца, и опошние выходили. На жаль, там и понесли страты. Вот опошних наших 5 хлопцев загинуло в Бахмуте. Можете розказати для тих, хто не був на війні, що таке Бахмут? Що пережили каліноўцы, що не бачили? Напівзруйнований город, сюрреализм, десь бегают дети, здесь эти почекальщики мясовые, ну, которые чекают прихода русского света. Меня там уразило, мы были на одной позиции еще, когда трималась за речкой, там называлась мясокомбинат, и где-то недалеко от нас мы бачим пасвят, люди коров выпасают, а метрах 400 идет стрелковый бой. Ну, это был некий сюрреализм. Потом все было зруйновано, весь приватный сектор был зруйнований, ну и фактично весь Бахмут. Когда я там был зимой минулого года, то там еще ну, люди жили. Я ж кажу, я еще бачил детей, что бегали. Некий кермашик працевал, больница працевала еще на той час. А потом уже все. От города фактично мало что засталось. Найбільш, що я бачив зруйнований український город, це Мар'їнка. Просто ми в Мар'їнці були полгоди, і ну, її зруйнували просто під подмурки. От її наогул нічого не засталось. Можете розказати про тих, хто йде воювати у полк? Що це за люди? Це люди, які прийшли в основному на протестній хвалі 2020 року. Це у нас не так шмат професійних військовців, і хоча б тих, хто пройшов термінову службу в війську. А так, звичайні студенти, там, айтішники, люди різних спеціальностей, різних занятків, ну, які становляться професійними військовцями. Ми так само розуміємо, що воювати не завжди йдуть там герої з чистої репутації, скажімо так. Там трапляються туди люди різних поглядів. Можна згадати, наприклад, Павла Кулаженку, який відомий чоловік у публічному полі, але у СМІ були артикули про його фашистські погляди, наприклад, або там Станіслав Гончаров, терор-машина, а зараз він так само у пресі з'явився. Як ви лічите, чому війна дарує все, спіша все? Ну, я, широко вже перший раз чую про фашистські погляди Кулаженки, я за їм це не зауважав. Там є просто так званий такий тренд молодівий, як це називається, що вони під вікінгів, вот эти татуювання різні, що така вот эта тема Вальхали, ну, скандинавська. Ось. Ну, Кулаженко вже просто не в тому зрості, він, може, понабивав собі ці татуїровки, коли там молодий був, у нього є. Я не бачив з ним ніяких татуїровок, що ви кажете, з ніякими фашистськими знаками. А на кон Гончарова, то він не в полку, він же в Вільні зараз.
Так, ён быў у Азове, але я зараз не кажу толькі пра каліноўцаў, я кажу агулам. Вайна важней за нейкія там уласныя перакананні нейкага чалавека, што важней, каб все ваявалі і забыць на гэты час пра што там у кожнага за спінай. Ну, глядзіце, у нас няма пробивки человека на его там идеологичное переконание. У нас есть пробивка по бяспецы, чтобы человек, например, не супрацоўнічаў с спецслужбами, не працавал на ворога. Хто он там за переконаниями, ну, это его особистая справа. У нас наогул в подразделении, я не памятаю, чтобы были некие идеологичные спрэчки серьезные. Могут пожартовать там, потому что у нас там были хлопцы, которые с правых рухов и антифашисты. Ну, как бы там на вот эти болельщики разных команд. Там тоже были поделены. Нехто правые, нехто антифашисты. И это только жарты были и все. Там, насамрэч, не так важно, там не важно, хто там прихильник Тихановской, ці там іншых кандидатов Пазняка. Важно, як ты себе проявляешь, и важно, ці надзейны ты побратим. Вот это важно. Таксама недавно ў прэсе ўсплыла гісторыя з Юрыем Гарупай, якога за наркотыкі ва ўкраіне затрымалі. Я хочу спытаць, наколькі наркотыкі, алкаголь увогуле праблема на вайне, то бок наколькі гэта частая з'ява? Ну, гэта не на вайне, а па-за вайной. Потому что с этим сутыкаются бойцы, которые уже съезжают в отпочинок, и человек, не ведаю, чи з ПТСР, чи надо ему заполнить некую пустэчу, може пачынае гэта злоўжываць такими речами. Я ведал одного бойца, які не мог заснуць без выбухаў. Ён включал некие гуки на компьютере, имитация выбухов, и под это только засыпал. Ну, потому что как бы, уже некая звычка заявлялась такая. Что тычыцца гэтага хлопца, что вы назвали, я докладно не ведаю историю, а только с новин прочитал. И он же давно уже не в нашем подразделении, и он сышел еще там 1,5 года назад, минулым летом, здаецца. І таму я хацела запытаць у вас таксама пра нейкую будучыню каліноўцаў, так? Калі людзі праходзяць вайну, вяртаюцца ў нармальнае жыццё, як бы што іх там чакае? Якая можа быць будучыня? Кім яны могуць быць пасля гэтага? Я думаю, будучыня большасці каліноўцаў, яна звязана з паверненнем ў Беларусь, в вольную незалежную краіну, і там уже выбере кожны свой жыццёвы лёс. Магчыма, нехта застанецца в силовых структурах, хтосьці будзе разбудоўваць новае беларускае войска. Ось. Ну, я думаю, всем там знойдзецца занятак, потому что трэба будзе аднаўляць краіну. Вельмі шмат будзе розных вакансій. Я думаю, багата якіх силовиков мы просто там не дарахуемся. Вы ведаеце пазітыўныя прыклады вяртання ў мірнае жыццё пасля вайны? Ну, а чему я не ведаю? Ну, мой дед вернулся в мирное жыццё после войны. Позитивный, народил еще шмат детей. И с большего, это ж все наши такие свояки, деды белорусские. Они же все в основном были мобилизованы. Он рассказывал вам про войну? Не любил рассказывать, я не разумел чему. И потом уже, когда стал дорослым, сам в некоторых речах таких побывал, я зразумел, что мне так само неприемно рассказывать, распавядаць і узгадывать нешта. Чым беларускія добраахвотнікі адрозніваюцца ад іншых? Самое великое подразделение белорусское сярод іншых нацыянальнасцяў в Украине. По-другое, ставим себе масштабные задачи, это вызволение еще своей батьківщины. У нас война в Украине, она мусит скончиться неким этапом вызволения Беларуси. Ну, не все там доброохотники с такими метами, потому что приезжают люди с вольных краин. Им не треба там потом спокойно вернуться в свои краины героями. Ну, нам еще треба, ще буде праця в Білорусі. Ну, хоча б по розбудові нової країни, по відбудові нових інститутів. А від українських бойців? Ну, може, серед нестатичних українських бойців може трошки ліпша екіпіровка. Тому що нам в нашому підрозділенні дозволяють мати не зовсім ЗСУшну форму. Ну, ми, звичайно, в этом мультикамі. Він більш зручніший і більш пасує під українські степи, особливо осінь, літо. І дякуючи волонтерській допомогі білоруської діаспори, у нас трошки якісна і обуток, і екіпіровка, бронежилети, шоломи інші. Ну і ще плюс і специфіка нашої частки в тим, що у нас натовська зброя стрілкова.
что пакуль што больше ЗСУ все-таки узброены советской зброей. Украінцы часта троляць беларусаў за тое, што на пратэстах здымалі абутак перад тым, як стаць на лаву. Што вы адказваеце на такое? А што гэты хлопец, который потрапіў на фотаздымкі, потым з'явіўся ў нас в полку. Всему свой час. Такая эволюцыя прайшла ў беларусаў. На 20-й год они думали, што гэтага дастаткова. Гэта не былі пратэсты. Дакладней, можа быць, это былі пратэсты супраць фальсіфікацыі, но это не быў супраціў. А зараз, я думаю, уже большасць краіны зразумела. І тыя людзі, што ўдзельнічалі тады в гэтых пратэстах, они зразумелі, што все ж таки трэба ісці іншым шляхам, як гаварыў Владзімир Ільіч Ленін. Прыкладна год таму каліноўцы даволі гучна заявілі пра свае палітычныя амбіцыі, але мне здаецца, што грамадства ўспрыняло неадназначна гэта. То бок, маўляў, вайна вайной, а мірнае жыццё мірным жыццём. То бок, тут палітыкі павінны быць розныя. Як вы на гэта глядзіце? Якая ваша думка? Ці ўдалося каліноўцам стварыць гэтую палітычную сілу? Да, гэта нам было неабходна, таму што, на жаль, палітычнага прадстаўніцтва беларускага в Украіне амаль не было. По розных прычынах украінцы не гатовы былі камунікаваць з нашымі дэмакратычнымі сіламі, і таму мы, каб вырашаць нейкія там пытанні працэдурныя, там з банкаўскімі картамі, дакументамі і іншымі рэчамі, што, напрыклад, тычыцца не толькі нашых байцоў, але дыяспары, мы сталі знаёміцца, хадзіць на сустрэчы, хадзілі ў Верховную Раду некалькі разоў, з іншымі дзеячамі, сустракалі з украінскімі. Мы зразумелі, што без палітычнага прадстаўніцтва в Украіне нам не вырашыць гэтыя праблемы. А зараз у нас ёсць разуменне, што нам задача по вызваленню Беларусі, яна двухскладовая. Першае – это стварэнне сілавога крыла, і другое – это палітычнае прадстаўніцтва, якое возьме на сябе адказнасць за вызваленне бацькаўшчыны і прыме в ём удзел. Ось на сёння вы можете сказаць, што вам удалося стварыць такую палітычную сілу? Не, мы еще не створили, мы только на шляху. Перший этап, таки серьезный, это конференция наша 29 листопада минулого года. И зараз мы ездили по Европе, сустракали с людьми, мы казали, что будет протяг этой платформы «Шлях до воли». И она зараз уже мае протяг в двух инициативах. Першая – это часовая войсковая комиссия, якая зараз займаецца распрацоўкай подмурка под новое белорусское войско национальное. І другое – это бізнес, такое кола, яке допомагає полку Каліновського і вирішує свої проблеми бізнесу в Україні. Магчыма, буде ще менавіта палітичний протяг, пакуль про гэта рано казаць. І лідера пакуль што палітычнага у каліноўцаў няма на сёння? Полк, як вайсковая адзінка, ён мусіць займацца баявой работай. Мы это усведомляем. І калі у нас аформіцца нейкі палітычнае прадстаўніцтва, гэта будуць людзі, магчыма, нейкім чынам раней павязаныя з полком. Яны, хутчэй за ўсё, будуць без уже вайсковых квіткоў. Гэта будзе асобная структура? Так, таму што, разумееце, як бы этычна быць вайскоўцам Украіны і занимацца беларускай палітыкай, в плане такой, прадстаўнічай палітыкі, да? Потому что, в принципе, мы зараз-то займаемся палітыкай, тому що по Клаузевіцу война – это протяг палітыкі, просто іншымі сродкамі. Я лічу, это не зусім этычна, калі ты на контракце і еще плюс там займаешься нейкай такой прадстаўнічай палітыкай. Часам шараговыя байцы абвінавачвалі штаб у тым, што, маўляў, займаюцца палітыкай, не займаюцца вайной. Што вы думаеце пра гэта? Глядзіце, звычайны жаўнер на фронте, ён бачыць то, што адбываецца перад ім і вакол сябе. Ён не можа разумець всех працэсаў. Это не толькі наших тычыцца, это і украінскіх жаўнераў. Армія – это такая іерархічная рэч, дзе все пабудована на дысцыпліне і на разуменне, што гэта інстытут працуе толькі таму, што ёсць падпарадкаванне. Калі мы пачынаем скатывацца в то, што праводзіць соцапытанні, галасавалкі і выслухоўваць меркаванне кожнага, хто з нечым не згоден, все, на гэтым канец будзе любому армейскому подразделению. У нас, конечно, нема такой жорсткай дысцыпліны, як там в некаторых частках ЗСУ і в некаторых частках украінскіх добраахвотнікаў, як, напрыклад, в Азове. Але, каб дасягнуць того, што дасяглі мы, трэба было адразу
рухатися в некількох накірунках. В тим ліку в адмініструванні, в комуніцируванні з офіційними київськими уладами, з різними службами і так далі. Бо феномен полка Каліновського він відбувся не тільки з-за того, що до нас приїхало шмат доброохотників на початку війни, а з-за того, що група доброохотників, які були в Україні з 2014 року, вже ведала контекст цієї країни. Ми ведали, що таке доброохотницький рух, трохи ведали, що таке бойові дії, і як нам будувати підрозділення в Україні. Бо ми, коли були в теробороні на початку війни Києва, то набрали взвод з білорусів і нам сказали, ну все, хлопці, хопіс, взвод, все, більше спиняємо. Там не хапало всього зброї, всього не хапало. Ну ми такі, ну да, подумали тільки про це і далі набираємо людей. Потім вже стали ротою, а потім вже перейшли під ГУР. У чым сёння задачы штаба? Глядзіце, каб было разуменне у вас і у глядачоў, у нас мы ходзім в вайсковую частку. В этой вайсковой частцы ёсць штаб. Нормальный армейский штаб со всеми структурами. То, что называют штабом полка Калиновского, это не армейский штаб, ну, в армейском разумении, это тыловая служба. Это те, кто знаходится на сустрэчы рэкрутаў, апранаюць этих рэкрутаў, обучаюць этих рэкрутаў, ремонтуюць машины, прымаюць розныя грузы и доставляют все это на передовую. Вот. Это тыловая служба. Потому что нормальный армейский штаб занимается боевой работой. И он планует операции, контролирует их проведение, занимается разной волокитой паперовой. Мы же этого всего не робим. Мы робим только это все в рамках своего национального подразделения по улику. Там материально-техничных каштовностей, которые к нам приходят, и улик бойцов ведем своих сами. Вот. Ну и параллельно это все робит штаб нашей частки інтэрнацыянальнага легіёна. Вы таксама згадалі пра дысцыпліну зараз вайсковую, што гэта вельмі важны складнік поспеху і ўвогуле службы. Я хочу спытаць, а што ў каліноўцаў з дысцыплінай? Таму што мы дакладна ведаем, было ў прэсе пра Ціхана Клюкача, яго гучны сыход акурат за дысцыпліны. Як зараз увогуле з гэтым? Зараз Ціхан служыць нармалёва все. Там, наколькі ведаю, стаў таким баявым хлопцам. Ну, я за его рады, потому что я просил, каб он вернулся назад в полк. И там некоторые приклал намаганні, каб он стал бойцом. Вот. Ну, оно, разумеется, в армии увесь час нечто здараецца, потому что коллектив великий. И это ж не только у нас. Это особливо у добраахвотнікаў, это просто вельмі часто адбываецца. Еще у белорусов есть такая привилей параўнання с украинцами, что у нас любой боец может спынять контракт, калі он захоча, по своему уласному жаданню. И вот это так само такі фактор, які, любой человек ведае, что у него есть поле для маневра. В украинской армии там, конечно, все по-іншаму, там дисциплина падтрымліваецца іншымі методами. И у украинских добраахвотнікаў она падтрымліваецца іншымі методами, я просто это бачу на свае вочы. Варта, напэўна, таксама згадаць гэтую гучную таксама гісторыю з мордабоем, калі Гена, баец з пазыўным Гена, набіў морду кулажанку, напэўна, я не ведаю дэталяў. Якая была рэакцыя кіраўніцтва і як эта гісторыя пасля скончылася, ці не здараліся падобныя, то бок наколькі паспяхова удаецца гасіць такія праявы нейкія, нездаровыя на вайне? Нет, там был конфликт не с этим бойцом, с іншим, не буду его называть позывные. Там их растягнули, просто все сказали, спынитесь. Это час от часу такое здарается. Это, знаете, як там... Что яны дзеляць? Я не разумею, что можно делить уявите людям себе, на войне? Вы когда-нибудь там в пионерском таборе были? Вы же, напевно, молодая. Пионерский табор, лето, там дети зачиненные там в одном помешкании живут там тыдзень, 2 тыдня, да, смену эту. И там увесь час бойки, конфликты поміж собой. Тут мужский коллектив, які там днями, месяцами трэцца один вакол этого. Живут с часом в вельми незручных умовах, побытовых. Люди оторваны от семей. Стресс войны. И это все накладая, там, знаете, у людей назапашивается стомленность. И там может быть любая некая побытовая речь человека выводит из себе.
Особливо ёсць бойцы, по которым бачна, што ім трэба на адпачынак, а яны не, я буду там на фронте сидзець все равно. А потым адбываецца рэч, чалавек зрываецца. І гэта часам непрыемныя інцыденты адбываюцца такія. Но у нас еще, дзякуй Богу, як бы не было серьезных там таких конфликтов, потому что, бывае рознае, адбываецца. Як ви лічыце, як часта трэба хадзіць у адпачынак тым, хто ваюе? Ёсць дакладна уже перыядычнасць, калі, напрыклад, баец на нуле находится там пэўны час, напрыклад, месяц, пасля гэтага яму трэба адпачываць. Вельмі моцнае напружанне псіхалагічнае. А так у нас любой жадаючы, калі он адчувае нешта не то з імі, прыйшоў да камандзіра, сказал так і так, мне трэба адпачыць, все, няма праблем. Чалавек едзе ў адпачынак, тому што у нас нелінейная частка, мы выконваем такія задачы больш па ўзмацненню ці в рэжыме спецаперацый, таму мы не ўтрымліваем працяглы час нейкі там кавалак фронту, як это робят лінейныя брыгады. В этом плане у нас трохі легчэй. Вось ужо 2 гады ідзе вайна. Працягваюць далучацца новыя добраахвотнікі да каліноўцаў? Працягваюць, но стала менш далучацца. Яшчэ, конечно, ўплывае то, што вайна зацягнулась, і пакуль што не бачна перспектыў, якім чынам она скончыцца і калі она скончыцца. Потому што людзі, калі это все пачыналось, некаторыя думалі, што гэта на вельмі такі непрацяглы тэрмін будзе. Якія цяпер у каліноўцаў стасункі з офісам Ціханаўскай і кабінетам? Мы, в принципе, в контакте. Там у них в Украине знаходится представник Геннадий Манько. Часом з ним созваниваемся чи сустракаемся. А так, в принципе, есть контакты у всех с кабинета. Коли есть необходимость, мы проводим там некие перемовы, консультации. Вот, например, коли рыхтовали конференцию, то там ледве не 2 месяца працавали в рамках рабочей группы з імі. Можете патлумачыць, чаму каліноўцы не давяраюць Валерыю Сахашчыку? У чым гэты недавер заключаецца? Глядзіце, мы дамовились, што публічна спыняем крытыкаваць адзін аднаго, і таму я зараз не буду казаць. Там ёсць пэўныя моманты, которые звязаны менавіта з неразуменнем украінскага кантэкста, як краіны. І той шлях, который был анансаваны Сахашчыкам на пачатку вайны, ён аказаўся памылковым, мы ему адразу пра гэта сказалі, і врэшты рэшт мы бачым па выніку, што на сённяшні дзень існуе наша падраздзяленне як самае вялікае, а ў іншых нешта не вельмі атрымліваецца в этом плане. Каму з палітыкаў каліноўцы давяраюць? Так, навскидку. Можа быць, найбольш давяраюць сярод хлопцаў Зенону Пазняку, таму што ў него рэнамэ такого адчыненага і честного политика, который в неких таких справах, может, там, в грантовых, финансовых, не задзейнічаны наогул. І які, в принципе, прадказаў гэтыя падзеі, якія адбываюцца зараз. Потому что его ведомыя гэтыя прагнозы по расійскому імперыялізму, на жаль, спраўдзіліся. Пазняк называе Ціханаўскую агенткай Крамля. Вось вы персанальна ў гэта верыце? Не, я в гэта не веру, тому что это вельмі нейкі тады атрымліваецца дзіўны агент. Потому что Светлана Георгиевна потрапила в политику, скажем так, знянацку, фактично из-за своего человека, якого посадили в тюрьму. И у ее таки выпал лёс на человека не зусім падрыхтаванага, як психологично, так и не методологично. И я так спадзяюся, что ее команда все ж таки паспрыяла тому, что у яе атрымалась некие першие кроки, не зусім удалые, в якасці такого уже лідера протестаў ці лідера гэтых выбораў. Як сама як асоба, яна мне імпануе, тому что она просто добрый человек. Спадзяюся, і я бачу, что у яе ёсць рост. І я спадзяюся, что калі яна там будзе прафесійна далей займацца палітыкай, все-таки она уже зрабіла, як кажуть, працу над памылкамі. А ўвогуле, ці выяўлялі вы агентаў лукашэнкаўскіх спецслужбаў у палку ці каля палка? Так, выяўлялі.
Ці шмат іх было? Не, их было не шмат, но так как это не наш накірунок займаться контрвыведывательной працей, ну просто их передавали спецслужбам Украины, и ты там з ими уже сами далі проводили расследование. Раскажыце пра сваю ідэю стварыць беларускую структуру ў межах польска-украінска-літоўскай брыгады Канстанціна Астрожскага. Відавочна, што гэта праект Балта-Чорнаморскага рэгіёна, і в ём не хапае беларускага чынніка. Таму што гэта ж вяртанне к традыцыям Великого княства Літоўскага Рэчы Паспалітай. Так, вось, літоўцы, палякі, украінцы ёсць, беларусаў не хапае. І мы спадзяемся, што рана ці позна там гэты складнік з'явіцца, таму што зараз мы праехалі шмат гарадоў Польшы і Европы, і ёсць хлопцы і дзяўчаты, якія хацелі бы служыць в еўразвязе, но яны не па тым ці іншым прычынам не могуць ехаць на вайну ў Украіну. А в Европе яны б служылі. Я думаю, што мы выйдзем на дамову з нейкай еўрапейскай краіны аб стварэнні беларускага падраздзялення. А чаму гэта важна? Гэта важна таму, што нам трэба адбудоўваць нацыянальную армію беларускую. І нам трэба наращиваць вайсковы чыннік, таму што, на жаль, зараз час ваенны. І сітуацыя будзе вырашацца калі не вайсковым шляхам, менавіта па вызваленню Беларусі, то як мінімум з уплывам вайсковага чынніка. Гэта як сам факт наяўнасці вайсковага чынніка, ён ужо ўплывае на сітуацыю в сярэдзіне краіны. Як вы лічыце, ці варта абменьваць расійскіх ваеннапалонных на беларускіх палітвязняў? Ці ўвогуле падымаліся такія размовы на ўзроўні украінскага ваеннага кіраўніцтва? З пэўнымі палітыкамі украінскімі прагаварвалась гэта ідэя, но яна вельмі далёка да рэалізацыі, таму што вайсковапалонныя яны праходзяць як камбатанты, а палізняволеныя не. І тут я пакуль не бачу, як можна рэалізаваць гэту схему. Калі б гэта былі вайсковапалонныя яшчэ беларускай арміі, напрыклад, калі б яна вторглась на тэрыторыю Украіны в 22-м годзе, магчыма, пра гэта можна было б гаварыць. Калі гэта расійскія вайсковапалонныя, я не бачу такой сувязі наўпроставай з палітвязнямі беларускімі. Сахашчык-малодшы у гутарцы ТОК сказаў пра тое, што, магчыма, адно з самых важных, што зараз заваёўваюць каліноўцы сваімі жыццямі ва ўкраіне, гэта тое, што пасля вайны, магчыма, беларусы не будуць плаціць рэпарацыі ў краіне. Што вы пра гэта думаеце? Цалкам можа быць, но тут залежыць яшчэ ад нашага ўдзелу в этой вайне, таму што все ж таки у нас не такое шматлікае падраздзяленне. Я думаю, чтобы мы нейкім чынам ужо сур'ёзна ўплывалі на ход баявых дзеянняў, хаця павінна быць брыгада, лепей некалькі брыгад беларускіх. Мы не ведаем дакладна, як скончыцца гэта вайна, можа быць, пытанне рэпарацыі наогул не будзе стаяць. Але украінцы, конечно, на беларусаў вельмі разлаваныя. Па соцапытаннях мы зараз на другом месцы па ненавісці, на першым месцы расіяне. А для чаго ўвогуле каліноўцы ваююць? Які вось гэты асноўны матыў? Мы воюем, канчатковая мэта, каб вызваліць Беларусь. Потому что зараз лінія фронта просто проходит в Украине. Она могла быть и в Беларуси. Калі б, напрыклад, перамаглі пратэсты 2020 года, і Лукашенко атрымалась бы скінуць, наступны этап это была б вайна з Расійскай Федэрацыяй. Гэта ж відавочна. І таму аслабляем Расію в Украине, каб, не дай Бог, не было вайны в Беларусі. Хаця і гэта не выключаны сцэнарый, таму што тэндэнцыя вельмі кепская, ідзе эскалацыя, і часам вайна, она жыве ўжо ўласнай логікай. Знаеце, калі палітыкі распачынаюць войны, они не зусім разумеюць, як іх потым скончыць. Як вы лічыце, калі скончыцца вайна ва ўкраіне? Скончыцца перамогай толькі аднаго з бакоў. Застанецца толькі адзін бок. Могуць быць часовыя перемір'і, але гэта назапашванне сілаў на наступны раунд вайны. Гэта ж мы ўжо бачылі па АТО. Там шматлікія перемір'і абвяшчались, врэшты рэшт это выйшла на вялікую фазу вайны. Калі зараз нават і будуць нейкія перемір'і, гэта проста час, адтэрміноўка да наступнай фазы вайны. Врэшты рэшт залішыцца адзін бок. Як вы думаеце, як доўга яна можа працягвацца? Прогнозы справа неудзячная. Конечно, хотелось, чтобы это все закончилось хутчэй. Пакуль што мы не бачым
такой зацятасці Захада, аб такой істотнай дапамозе Украіны. Каб эта дапамога была яшчэ год таму назад, магчыма бы гэты канфлікт хутчэй бы закончыўся. Магчыма і не. Тут цяжка казаць, тому што мы бачым, зараз у свеце вспыхивае то там, то тут. Можна казаць уже аб пэўных такіх табарах, якія супрацьстаяць адзін аднаму. Раней было даволі шмат размоваў пра магчымы сілавы сцэнар вызвалення Беларусі. Як зараз? Калі быў акружон Берлін нацысцкай Нямецчыны і ўзяты рэшт штурмам, Гітлер застрэліўся, шмат якія краіны Европы, якія знаходзілись пад нацысцкай акупацыяй, былі вызвалены без баёў, зусім без баёў. Напрыклад, Норвегія, Грэцыя, Данія, Албанія. Гэта можа быць шлях Беларусі. Разгром Расійскай Федэрацыі, там, не ведаю, дефрагментацыя Расійскай Федэрацыі ці хаця внутрэннее хваляванне, яны могуць стварыць перадумовы для вызвалення Беларусі. Мы это бачылі па маршу Прыгожина на Москву, як тады захваляваўся наш диктатор Лукашенко, што аддалі загад Марынагорскай брыгадзе грузіцца на летакі. В Москву хацелі адпраўляць на дапамогу другу Вове. Многія байцы палка Каліноўскага ананімныя, таму што ёсць рызыкі. Раскажыце, як ціснуць увогуле на сваякоў байцоў? Часам это сталінскія метады, калі прымушаюць бацькоў адмаўляцца ад сваіх дзяцей. Там уже некалькі такіх відэозапісаў было. Гэта сталіншчына. 37-й год вярнуўся. Падступныя метады, яны ціснуць рознымі шляхамі. У іх на гэта ёсць пакуль што воля і сіла. Вашы сваякі таксама пацярпелі, пасадзілі вашага стрыечнага брата Сергея Франчука. Ці адчуваеце вы нейкую сваю віну ў гэтым? Тут можна казаць, я, конечно, за брата переживаю свайго, але ён жа дарослы хлопец, уже сам вырашаў свой лёс. У кожнага чалавека ёсць заўсёды выбар. Ён свой выбар зрабіў. І ось, пакуль што сядзіць. Як зрабіць, каб усе з усімі перасталі сварыцца? Гэта немагчыма, мы ж людзі. Гэта яшчэ плюс накладаецца праца спецслужб, ёсць карысныя дурні, якіх выкарыстоўваюць. Гэта палітыка, гэта ж людзі, якія прыйшлі не з Марса, это соцыум беларускі. Што будзе, калі Украіна прайграе ў гэтай вайне? Незалежнай Беларусі не будзе. І пад пытаннем будзе наогул бяспека ў рэгіёне. Што будзе, калі выйграе? Мы нарэшце атрымаем вольную Украіну, вернемся ў Беларусь, зажывем шчасліва. Што вы будзеце лічыць перамогай Украіны? Па-першае, Украіна павінна вярнуць все страчаныя тэрыторыі свае. Расійская Федэрацыя павінна быць як мінімум демілітарызавана, она павінна быць пазбаўлена ядернай зброі, лепш дефрагментавана, каб это было шэраг незалежных дзяржаў. І вольная Беларусь павінна быць як вішенка на торце. Што будзе, калі сітуацыя застанецца патавай, калі не будзе пераможца? Яна не можа надоўга заставацца патавай. Як я ўжо казаў в інтэрв'ю, перемір'е – гэта толькі пытанне аднаўлення вайны і пытанне вельмі кароткага тэрміну. Калі разваліцца Расія? Яна разваліцца тады, калі яе страты дасягнуць нейкага крытычнага паказчыка в этой вайне. Гэта як прыклад, як развалілася Расійская імперія пасля Першай сусветнай вайны. Прашло тады каля 3 гадоў. Як вы лічыце, што будзе вырашальным? Гэта страта ў людзях, страта ў тэхніцы, што яны проста не змогуць далей? Чым страляць? Все ж таки страта в людзях, таму што менавіта людзі пачнуць гэтыя працэсы дезінтэграцыі ці хвалявання ў Расіі. Тэхніка, яе можна клепаць на заводах і ці аднаўляць з металалома, які зараз у іх в паркавых часях стаіць. А людзей з магіл уже не падымеш. Як вылечыць Расію ад імперскасці? Даць незалежнасць і волю народам імперіі. Башкіры, татары, Паўночны Каўказ,
жылі просто в межах сваіх нацыянальных дзяржаў, як яны калісьці і жылі. Калі ў свеце скончацца войны? З прыходам Ісуса Хрыста другім. Што вы будзеце рабіць у першы дзень пасля перамогі ўкраіны? Першы дзень перамогі ўкраіны. Ці першы дзень пасля вайны? Буду святкаваць, напэўна, як усе. Дасць Бог. І я думаю, там будзе вельмі шмат працы. Дзякую вам за размову. Дзякую вам. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка таго, што мы робім. Калі вам ёсць чым падзяліцца пасля прагляду нашага інтэрв'ю, то пішыце гэта ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. І таксама падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ТОК. І на канал «Наша Нева Ньюз», дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.